Guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda yatangaje ko ifite amakuru ko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bugishaka gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bukoresheje intambara, nubwo hari kuba ibiganiro by'ubuhuza bitandukanye birimo rero n'ibya Washington. Nk'uko aya makuru abe igarukaho n'ingingo kandi yagarutsweho na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu ijoro ryo kuri iki cyumweru cyashize ku itariki ya 4 Gicurasi 2025. Minisitiri kandi Nduhungirehe yagaragaje ko ibiganiro by'i Washington na Doha bitanga icyizere ku kurangiza ikibazo cy'umwuka utari mwiza umaze igihe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'icy'umutekano muke wayogoje uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko kandi ibi biganiro bishya rero byatangijwe bitagamije gukuraho ibya Rwanda, ko ahubwo rero byose byuzuzanya. Agira ati rero uko twe twabivuze na mbere hose hakiri ibiganiro bya Rwanda na Nairobi, twavuga ko rero icyangombwa atari ibiganiro, kuko rero hari igihe twabonaga bamwe bashyira ingufu cyane mu biganiro mu kuvuga bati rero ni ukurengera ibiganiro. Twebwe rero ikibazo ntabwo ari ibiganiro, amazina yose babiha, icyangombwa nicyo ibyo biganiro bigamije. Minisitiri kandi Nduhungirehe yakomeje avuga ko ibyo biganiro kandi bigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, ngo rero niyo habamo ibiganiro bitandukanye, abahuza batandukanye, ariko bagahuriza hamwe bose bagamije amahoro arambye mu burasirazuba bwa RDC. Agira ati rero twe nta kibazo na kimwe bidutaye ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Byitezwe ko rero muri Kamena 2025 u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizashyira umukono ku masezerano y'amahoro azasinywa mu muhango uzabera muri White House imbere ya Perezida Donald Trump. Uretse kandi Perezida Paul Kagame na mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi bazasinya amasezerano. Byitezwe ko rero uyu muhango uzitabirwa kandi n'abakuru b'ibihugu byagize uruhare rero mu buhuza mu bihe bitandukanye. Nubwo kandi hari intambwe imaze guterwa mu bijyanye n'ibiganiro, Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko u Rwanda rufite impungenge ku bushake buke bwa RDC yagiye igaragaza mu kubahiriza rero ibyaganiriwe. Hagira ati rero uko bizagenda kose ibyo twakora byose ntabwo bigomba kurangizwa no gushyira kandi umukono kuri ari amasezerano, kubera ko rero byagaragaye ku masezerano ashize ko hari ikibazo cy'ubushake buke bwa Kongo bwo gushyira mu bikorwa ibiba byashyizweho mu ukono. Yakomeje avuga ko rero u Rwanda rufite ibimenyetso ko RDC igishaka intambara. Agira ati n'ubu tuvugana rero turi mu biganiro, tuzi neza ko guverinoma ya Kongo igifite ubwo bushake bwo gukomeza intambara. Amakuru kandi tugenda tubona hirya no hino yemeza ko bagifite ubwo bushake bwo gukomeza intambara. Uretse kandi gushyira umukono ku masezerano, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Nduhungirehe yasabye ko ibihugu biri kugira uruhare muri ubu buhuza byashyira rero n'imbaraga mu kugenzura ko RDC yubahiriza ibyaganiriwe. Hagira ati rero ibyo twakora byose ntibizagarukira gusinya, ahubwo rero n'ibyo bihugu bigomba gukoresha ijambo ryabyo kuri Kongo kugira ngo rero biyumvisha ko rero ibyo kumva ko bazarangiza ikibazo mu buryo bwa gisirikare ko bitigeze cyangwa se bitigeze bitanga umusaruro, kandi ko bitazashoboka. Mbere yuko kandi amasezerano asinywa, Amerika bisobanura ko impande zombi hari ibyo zigomba kuzabanza kumvikanaho, birimo ko RDC igomba gukemura burundu ibibazo by'umutekano birimo n'ikibazo cya FDLR. RDC kandi nayo igomba kuzabanza kurangiza amavugurura y'imbere mu gihugu ajyanye n'imikorere n'uburyo bwo gusaranganya inyungu mu turere. Ibihugu byombi kandi bigomba ikindi kandi kuzemera ko buri kimwe hari amasezerano kigomba kugirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajyanye n'ubukungu, nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho. Nyuma y'ibyo byose rero akaba ari bwo hazasinywa amasezerano hagati ya Perezida w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa tukiri aho ngaho kandi amakuru mashya avuga ko guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'iya RDC ngo zamaze gushyikiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika umushinga w'amasezerano y'amahoro. Aya makuru akaba yemejwe n'umujyanama wa Perezida Donald Trump mu bufatanye na Afurika, akaba ari Masad Boulos kuri uyu wa 5 Gicurasi 2025. Boulos yagize ati rero nakiriye neza inyandiko y'umushinga w'amasezerano y'amahoro yaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni intambwe kandi ikomeye iganisha ku kubahiriza ibyemejwe mu itangazwa ry'amahame, kandi ntegereje umuhate bikomeje rero kugira uganisha ku mahoro. Ku itariki kandi ya 25 Mata, nkwibutsa ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe na Therese Kayikwamba Wagner wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashyize umukono ku masezerano agenda rero amahame aganisha akarere ku mahoro, ubwo rero bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe kandi Amerika yari ihagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio. Yasabye impande zombi gutegura umushinga
w'amasezerano y'amahoro bitarenze ku itariki ya 2 Gicurasi kugira ngo rero impande zombi iziwusuzume, nk'uko kandi impande zombi zabyemeranyijeho inyandiko y'uyu mushinga yagombaga gushyikirizwa Amerika kugira ngo zifashe rero gukemura ikibazo cy'ingingo zitumvikana. Ku itariki 27 Mata Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko u Rwanda na RDC ndetse n'ibihugu bituranye bigiye kubona amahoro ashingiye ku masezerano impande zombi ziteganya kuba zashyiraho umukono. Yagize ati rero dufite amakuru meza ku Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndatekereza ko tugiye kubona amahoro n'u Rwanda na Kongo n'ibindi bihugu kandi bice rero biri hafi, kizaba ari ikintu cyiza. Mu by'ukuri twizeye ko rero bizatanga umusaruro. Biteganyijwe ko rero Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame na mugenzi we Felix Tshisekedi rero wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazasinyira amasezerano y'amahoro imbere ya Donald Trump Washington DC muri Kamena 2025. Icyo gihe kandi hazasinywa n'amasezerano y'ubufatanye agendanye n'iterambere ku mpande zombi. Mu yandi makuru kandi twerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niho tukiri twerekeje mu mujyi wa Goma ugenzurwa n'umutwe wa M23. Amakuru akavuga ko abahagarariye ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basubiye mu biganiro by'amahoro bimaze igihe kirenga ukwezi bibera muri Qatar. Umunyamabanga uhoraho kandi wa AFC M23 witwa Benjamin Mbonimpa ndetse n'itsinda ayoboye bageze muri Qatar mu mpera z'icyumweru gishize, basangayo rero abahagarariye Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bamazeyo iminsi igera kuri 2. Abahagarariye kandi AFC M23 baherukaga guhura ndetse n'aba RDC ku itariki 23 Mata 2025 ubwo basinyaga amasezerano yo guhagarika imirwano babifashijwemo na Qatar kugira ngo rero ibiganiro bikomeze mu mwuka mwiza. Bivuga ko rero aba bahagarariye impande zombi bahuye ku itariki ya 4 Gicurasi 2025, ubwo ni ku munsi w'ejo hashize ku cyumweru. Gusa ingingo baganiriyeho ngo ntabwo ziramenyekana. Impande zombi kandi zagiye muri Qatar kuva muri werurwe, gusa rero ntizaganiriye mu buryo butaziguye kuko rero iki gihugu cy'umuhuza nicyo cyanyuzagamo rero cyangwa cyanyuzwagaho rero ubutumwa bwari bukubiyemo rero ibyifuzo ku mpande zombi. Leta kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yararahiye ko itazigera iganira na AFC M23, gusa yaje kuva ku izima nyuma yaho rero abarwanyi b'uruhuriro bafashe umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama ndetse na Bukavu muri Gashyantare. Impande zombi kandi zemeranyije ko rero ibyo ziganira bigomba kugendera mu murongo watanzwe n'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ndetse n'uwa Afurika y'Amajyepfo SADC ubwo bahuraga muri Tanzania muri Gashyantare. Ibiganiro kandi vya Qatar bisubukuye mu gihe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo hakomeje imirwano. Ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo rikorana na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rishinzwe gushaka kuzambya ibi biganiro rigaba ibitero mu byerero cyangwa se mu bice bitandukanye sori bigenzurwa n'umutwe wa M23. Kugeza kuri ubu ngubu rero imirwano nubwo ikomeje, impande zombi zikomeje ibiganiro ndetse mu minsi ishize hari hasinywe icyo nakwita rero nk'amasezerano y'ubwumvikane hagati y'impande zombi, akaba ari amasezerano arebana rero n'agahenge mu bya gisirikare cyangwa se mu buryo bwo kurwana nk'uko byari byakomeje kugenda bigarukwaho rero ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru atugeraho rero kugeza kuri ubu ngubu aravuga ko M23 yamaze gufasha cyangwa se yamaze gufata imidugudu rero yo muri Katunda ndetse no muri Musenda yerekeza rero muri Beni. Nta makuru rero agaruka ku mirwano yaraye rero ibaye ku ruhande rwa M23 ndetse n'ingabo za Leta ya Kongo nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Rero akaba ari mu gace kandi ka Runyasenge cyane cyane muri Rubero ku ruhande rwa M23 ndetse n'ingabo za Leta ya Kongo FARDC ndetse n'abo bafatanyije barimo Wazalendo ndetse ikindi kandi hakazana FDLR ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro kandi bikaba bikomeje mu buryo rero navuga ko buziguye ku mpande zombi, ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rwa FARDC, ndetse impande zombi kandi zikaba zitegura gukomeza uburyo bwose bushoboka bwo kugira ngo amahoro agaruke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mpande zombi. No gukomeza rero tugategereza tukazarebera hamwe byinshi bitandukanye bigendanye n'aya makuru. Nubwo rero impande zombi zahuye ku munsi w'ejo hashize ntago haratangazwa icyo zaganiriweho, gusa rero ikigamijwe no kurebera hamwe rero uburyo baganira ku nzira iganisha ku mahoro ku birebana na M23 ndetse rero na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Itsinda rero ryiyobowe na Benjamin Mbonimpa
akaba ari itsinda rero riyobowe n'uyu mugabo ku ruhande rwa M23 bakaba rero baramaze kugera muri Qatar mu mpera z'icyumweru gishize ku munsi w'ejo ku cyumweru, ndetse amakuru akavuga ko basanzeyo abo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo bahageze mu cyumweru gishize, nk'uko aya makuru akomeza kugenda igarukaho rero mu kongera guhura ku mpande zombi. Ku nshuro ya mbere rero nakubwiye ko bari bahuye ndetse banemeranya ibirebana rero n'agahinge ku birebana n'imirwano, nubwo ibyo byose bitaje kugerwaho uko bikwiriye, ndetse ikindi kandi duhungirehe mu byo yakomeje kugenda nagarukaho agaragaje ko rero hakwiye kuba hagenzurwa niba koko ibyo Kongo yemeye bishyirwa mu bikorwa uko bikwiriye, cyane cyane rero mu masezerano asinywa ku mpande zombi. Umunsi mwiza, umugoroba mwiza kuri mwese.